kindu kia mbere ndakumakishira ni ati thoko ino Asian Quarter ni ngumithondeka ina njira ati igatuma mundu wothe ni ariuaga very comfortable tondu by the end of the day hindi ria ugoka thini wa ikaro kiu kira muno twendaga ni handu roka na gathukuma mbeca tutire andu aria moka kuu thoko a Wednesday na Saturday na aria matindaga kuo na tuige discipline ati gutire mundu ukahutio ri ongi mundu ari ukakua gathukuma akainukia ciringi yake gutare mundu ukumwagagia. Kamati ino yathurwo uria tungienda itwikire ni ati wa mbere mathi na mbere gutururira barabara kamuira thoko iria twaheirwo ya Muthoni Kirima ihotete kwambatira na nikio gavana onire ni kwagereire tuthuranithie githurano kiu tugie na kamiti ni gatha riu tugie na andu aria turenda kwaraniria tungienda guthondeka thoko ino tumithondekio ni maratwira marenda thondekwo ni magutwira mahitaji mao ni maya no riu ikarite uguo anybody can go.